pisa ia pengiami o le ava ai le lalolangi ai mai se rea kuhu o Samoa i le action le la fai o le akoso mai mo lia le paremia o Samoa ai wa ku fa ka ulu me ngai do officer ai longo o umonga vaku le fa ko le order. It's an order from the Prime Minister. Mangwala o supreme power lia. La wa vaku le order, direct order. O le faila lia, ave ese mai ma. Ai vifo ngisi kangaka. E koe kilo ko le faila lia. E fo e vai sa we ke e me faia. Pe ya me le fai mai le si fai pure lia. Pe ya me ala ki ngu le fai mai le atau. Io. Nga o fai po stai lunga e fa atau sua i le malo. O fofo singa me ala ki ua. Kiri vai wa poroka wa. E ko ma ke ko verengi o me ka sen me ganga. E ka sen me ganga. Aya, ngale fai post e fai amu ta lo fai. Ya ta sile tanga tau te lor fa le fast le na tele na nga fatiwa ki rola e sika ko ngosko inga wale o ma ya nga fero fa ba pero ba fo le bola ya ma pus ya nga ma pus le ma fo le ba fo le ya corpus oi ever ready ya hey pa mo que no ira corpus le ta te fai atu o tangata fa o porkiki fa penge I have no more respect ia ko inga kaka kuluku fa pia mongia o tangata foi nei ua le mama i le ona to ilalo o kama foi ngai ki nga ele kari kongu ua fa ko ilalo inga le lako fau ngai ma ele akua kusa e ka ngo fifa e fia la lau fo mai ola auri le fau ale o makua fa makanga i ngare ko fau ngare nga fire ko minority government e tu te le o nga e ko ke le la nga o se le songa mai le akua ngare songa o ko lo loku o le akua o se le akua o se faya inga o le atua o se faya inga po o le atua o se manu malo o nga me mangu malo la auri malanga paki ai ko fa mai o mea fa ni mea fa fau me le o ko singa wa le anga o to loto le anga wa ko fiu e ka u fa kai mai ia kuro ia fia me ele anga ia inisia wa foi e to te fiu e tau fa au le mai ia ruma o kai mi wai loa le le kangaka wa maki ia le kangaka ta real fia me behind the facial of the fear me nga kakoroing yeah ko so me nga ngo kai ro fo ka ika o le fear me le ngo kai ro mo mai pese aka fo ile ai fa ko a kai ro mongi ro fear me sa ale te fai atu o le sa ilinga o le keisi lea le atau e ina i fafatala no tamaua le keisi lea le peniamina langa nga masele mai lava ngai vaenga ole su enga le na fai anga i leo le maliu lea vai e o nga kasi le lei malanga le lo mar fai ngor keisi o lise il mata upura ai mai sia umori mau tu lava kasilia o su enga le nga ka nga saungi la ka ai e fala ofia mi su enga le nga li de pengiaminga le umoriu kere mele lo pengiaminga le wal moi a le mele mai nga ia e yer ka nga kan ko rua lai do nga ki mala malama lai ola ka mingi e ta pena tule e ta pena tu ma vaenga le lipoki e ka penga ko le afai le morianga o le akoso ai fa lava longo ava ita to ye ke le o kako no
la foi nga ya la nga fai fo i pe kau le la va o sa i risi kai ia ma kau ma tau fo i le kau ku i vonga le fai ko a wore ko i mari e o ma kwa le fai ko or maru le eto that's the reason why ya ro fa no mo si par mia o mo le au ma kwa fa no mo le fi o ngar par mia o ma kwa ka ku ia ko fe ko angor ke le yo e fa le atawa e fa nga solo so nga ya la fa ko ya mai mai lunga le faila le nga o peniamina nga o iar ka le nga mo le nga la ku ol mele nga yer kingo kuro o singa va yanga su enga o mga fayere e le mador malolia e au fanga kasi uma Maria mai le kala la wangiru kausi taua mai kala la wangiru kausi awe mai kala pengi aminga ka fiolai o kai au ole fa alongo i sa mo se mea maka kia ile kupu mo fesiri o ki angiru kausi o le nga mea ai fai mai o le a niu sai le lalolangi le melenga kupu i fiki o le a koso e loka se pale mia o Samoa ai usu o koe a koe wha mau popor whai ngole ai whai i wholongo ua umaunga fiso o kai mai le official palmia il palmia e a mai ngisi ese mai ia pengi aminga e hai a mai ngisi ese mai e koe fai have a second eyes e koe fai su engale ai oka se sa ilinga wa umanga ki even evidence o me ko ngeki e fia me nga i mena na o ke no fai ko ngeki o yenga fa kupua but it seems like ko ngeki sa yai i mele ngo fuanga le nga yenga me yenga lo i le foi ka o kus ala leo te fai atu ai le ala e makua yo fa kasi mare mori mau le nga le fa e sa fa fefe fia me malongo me ven ka usu e ni me va ko ia ka ya e ma va ko ia ele ai ma so fefe ma so ka alela altamina o tele mau le info le atawa le fa to mau le info le 3 weeks ago 3 weeks ago or 4 weeks ago le temele na mata no to e taula langa tu i me ia peniamina ale fa lo so la ye kanga karmako pak tim le samo le even to ola out case mo me uma e o ko ke pole le ai le nga kai i ele nga kai ia ngai mea ia waka akia i mo ngai kai ar kalanga o le sau noanga fa mai pisa ia pengiami o le ava ai le lalolangi ai mai se rea kuhu o Samoa i le action le la fai o le akoso mai mo lia al pare mia o Samoa ai wako e whakau uru mea ngai ofisa ai longo wa umonga avaku le whako le order it's an order from the Prime Minister mangwala o supreme power lia lau avaku le order direct order o le faila lea ave ese mai ma ai vifo ngisi kangaka e koe kilo e kongo le faila lea po sa on mele la fai Amerika la wangiru kausi le ako le anga o skamo pengi a minga ele o se ya le kulanga le inspect le kulanga le nga fai ngi le la kala kai luma o le inspector sergeant senior sergeant ma se associate commissioner le anga ele alu ele le ranking ai is kama nga mafu ai nga le fighting ma fi ngau ya long ele fe kawil melia pat ku sor ko nga me foi le nga ole u lo fai va kulo mo ngofo marika o re se me nga ko me fai wa ve se me fai la manga ya saur fam si ava ku nga le fai la
pai Felicia ai kupu marmelia mari wat sa mo fa singo ngam kwa re parengi le fa kuwa ya ipoga ki lungole susu inga mole ka upu va pe fa pui le kalongo inga purfanga lua inga mo Kasilia ori, kasilia keis kele. Kasilia keis makua kele lava. Awa kau ke pipole. E iei mea kau ke rashinga. E iei mea whakarikari keis. Ioi. Whakarikari keis. Se inga rua mei fo ile atua ave ese akure si awari ie pungia mea. Yes. E vaila le ua link mai fo imalea mea ile assassination nenga fai Vietnam. Waka ko vai ka ko iai. Felelei mai. E waka oko mai ake a lawa ile in tauro le kelo isi mea. Asos furu koru o me. Felelei mai ai awari ia. Felelei mai ai le Fijian Airways. Mai Samoa e transedi Australia o ai Vietnam. Asu koru me. Ai aso rufu kasi o mele kupu mele. Ta okore ngaka mai info mo ngikai. Aka karma fo I le fa lo mai fo ko koru fo isi kanga ka Vietnamese level ka fi account before ringo mai sore ko kere a fi mele. Kele. Ko ibale ko ko ka fi mo account le fa kupe aro ko fa pois ko ar koru le. E ka sa mo. Paua la utu alalo. La utu alalo leo. Paua leo la utu alalo wa ilo utanunga o pasese ia na felelei o di o pasese le ko ngela uanga book online kanga. Fenga kala nga ko e trace e fenga ka kele nga maua ia man ko hoi booking online. E tau struggle la ia agencies for travel agencies po company e kau struggle la ko ke maua ingar kanga patia tia e te tau ono to sa ilia po le ale account sa ko kongia ko pasese e ka kaunga ko su ea po ngi account ko kongo sa mo e yailo kar konga e rengi kupe e ko kongia la ori la pasese e ka a kongi me kaka so e fai ngo fia la ngai ka kau penga ko maua se record o le bank account e ko ke loai pesa ko kongi sa mo penga ko kongi mai Australia the reason e la ingo fa yaku ele la vengi usila mai sia ko ngu melia lenga ai se ai felele Australia transit ai le wo lan ma fu anga ngana ingo felele Australia ko ke transit ai ko trace mai ai wala le account nga kongi ko foi mai ka ko ile mere ke isle e makaukia o le mafua anga le nga ngau ai lo ka ko nga fia me ia local au le mali to o me le she knew it pretty well walo loko ma vevela le la ku i o le kafe ila lo nga vai o makua vevela pupunga fa penge vai vela the only exit plan is to lock him up. Pawale o le mea mga awai. Pawale o le mea mga o e loka roa la audi. Lea nga o paude o kangaka. Lea la asau e stir o mai runga mea. Wefa mea le feikai. Kala lea fia mea ringa ika ya la audi. Lea nga o le li le sau langa mea e wha maiki. Langa e ia mea langa vai. O le ala kou maa fau. O le kou maa fau kou ke aku ngā vaku o kou o lea kungu. E kau kua mle ko ngu mafai ai ko ho ko fai mea fa lilo mafai mea nga ai ko ke musu e kangore si langa runga mea nga ko ke ka o ko le kau kia ko sa le mon ma poka fa nge pe fa nge ka saking ro mali ko sa le la mon ma woles kelo ina o mawar fa matalanga le atu pe hang o fa ku i ka ko pokalam pe mangiki o king
Inga ua o maua fa makalanga lea. That it was actually, they were supposed to arrested her. Judge her. Va aila sila la li akaua. O lea la waka, o lea waka ngia mai I. Le mea foi leanga fai I ali o I le mea. E mau mai. Yeah. La sa ungia kuali o e koso mai ko kongu ia. Ai fa lava foi ko kongu ia ka kare o longo. Ke no tama. Ia wa mo la o fa kusa mangua fa walo ia longo. Longo lo le a. Te no. This is why e mo o mia le ko e fo ia ko ka kare o longo kingo. I ka waru manga o mo ngeme e mo o mia le ko e fo ia ko ka kare. E alu waku I sa moa. Po fea o ngofo ai lava I sa mo po fea. Laku e koe kali mea ngi. Kako vai kako de si kaka Amerika lele a far pui. Le former head of the CIA or FBI or CIA director. Mea umanga ia fai ai lalo CIA. Parangi ko maro foi lele. Ai pingir FBI. Ai pingir FBI. Vai. O mea uma o hit mea umanga illegal. Mea soli kula fongo. Ai nga whaakanga e kanga kare. A lele la koe kongi whare pui. Leo koe a mai a si maula e whaaku udu mai mea. Lele no whai atu. Ina ua maua lau so ta inga lea. Ia lea la waka vai. Inga ua saunga. Ona mea lea nga kupu. La ka penga le team wa enough or vesili. O ko ia nga ko ai filo. Mana wari ia lenga lenga ko waku dos le mea ko wa ai whangai ska mo pengiaminga. O ai o ko lea ko la vevea ile investigation lea o singa vaianga. Lea ko ke loa le mea nga saunga e fai. Nga ko iloa. Samoa. Ai vai na o ko me le ku man. Ai ngu le I fai loa mai se mea. Fa pia me nga la saunga arrest ai, nga la saunga koso mai ko ko. Ko fira la fenga ro mai pe. Paul me le te lo kama fa mo inga pengiaminga. E ko adua. Le ave pe foringa mai o ka. La uri foi nga lenga ore me le ai o mai la uri ia. Ese mai la mori mau. Ese mai la mori mau. Ya. E o mai ese la mori mau le me lenga kupu yuka I fasko uka. Ke leia ka fiolai li a kauai ka o yer malolo